Shalom shalom abari kure n'abari hafi bankurikiye aho muri hose ndabaramukije cyane amahoro ya Yesu Kristo aganze mu mitima yacu twese. Amazina yanje nitwa Divine, ndashimiye Imana cyane yongeye kutwereka uyu munsi ikabitwemereye kubyukira imbere yayo. N'ubuntu budasanzwe cyane. Uyu ni wa mwanya mwiza w'iminota mikeyi tuje imbere y'Imana tukayishimira uburyo iba yaturinze ijoro ryose. Imana yo mwijuru yatugiriye neza, tubona turikanguye amahoro, tubyutse tubona biremeye, tubona nta kibazo dufise. Nico gituma ikintu ca mbere bukwiye gukora ni ugushima Imana. Ugashima Imana, buri Imana irakunda amashimwe. Bene reka ndababwire, Imana ushaka rero kuyitereta vyanyavyo utangura kuzurayishimira kenshi. Akantu kose gukoreye ushima. Jewe kera Imana yo mwijuru itaranyereka kuko je ndafise kera hanje. Hariho Divine ubushize, hariho na Divine yaciye kw'ikosi ritoroshe. Hariho na Divine muriko murumva ubu n'abantu ba Divine batandukanye. Nukuvuga ngo rero kera Imana yo mwijuru itaranyiyereka, Yesu nashimwe cyane. Naho nanumva abantu bagenda gushima canke nk'ubu turi nko mu materaniro, canke nk'ubu turi nko mu série de prière, ukumva umuntu arahagurutse ashima Imana. Tumenyereye abantu bashima ibintu bikomeye cyane, iby'ibintu nyene Imana iba yarabatambukije bikomeye, ariko ukumva umuntu ashimye akantu. Jewe kubwandi ico gihe nawe numva arakantu kaba kadafashe, nkumva nyene ako kantu ndagasuzestimye, nkumva ntiyarakwiye kukavuga. Ariko ibanga ry'Imana nasanze ari gitangaza. Nukuvuga ngo Imana uko igukoreye ikintu zurayishimira, uko uyishimira iranezerwa, ukazibona izira ikongera ushima ikongera. Bene iryo nibanga murigerageze murabe. Je nagenda bibona kenshi Imana yarangiriye neza mu buryo butandukanye. Yesu nashimwe cyane. Gushima Imana rero bifise akamaro kanini cyane. Muzorabe natwe abantu twambaye umubiri, iyo umuntu umugiriye neza akakubwira merci, simple merci, reka ndabwiye ko akantu kagukora ku mutima, ukumva uwo muntu wazahora umukorera ibindi byinshi ubishoboye. Yesu nashimwe. Muzobigerageze murabe, iyo ukoreye umuntu akantu ukabona arigiriye ntavuze merci, kandi uba wumva umengo ni dete yakufitiye. Kuvuga merci byonyene ukumva ni ibintu bigukoze ku mutima. Yesu nashimwe. Rero Imana yo mwijuru akunda amashimwe. Iyo tuvyutse kuyishimira ni iby'ingenzi. Ugomba gushima, ni itegeko, kuko ni kuneza yawe. Iyo uyishimiye Imana iranezerwa, igaca yiyumvira kuzira kongera n'ibindi, kuko uri umwana ashima. Yesu nashimwe. Hanyuma rero umuntu azubwenge rero ikintu acakora n'igihe aca asengera ibiri imbere, kuko amaso yacu ntashobora kumenya ibiri imbere. Nitwebwe Imana yaraduhishije, ntidushobora kumenya ibiri imbere atari abantu bafise amaso mwemu yera canke iyo ngabire. Ariko nabo nyene ntibabwira byose, oya hari ivyo bahisha. Nico gituma uzi ubwenge usengera ibiri imbere. Narabwiye nibanga bene data, abantu tumaranye iminsi muri aya séance de prière du matin, uzi ubwenge uradevansa ibintu byose, ugasengera ubugingo bwawe n'iherezo ryawe. Ni uyu muntu asengera ubugingo bwe n'iherezo ryiwe niwe munyabwenge hano muri iyi si, niwe muntu yatahuye, niwe muntu azi ubwenge kurusha abandi, azi gusaba. Yesu nashimwe cyane. Ibindi byose dusaba ni sogondere. Umuntu azi ubwenge, ikintu importante ugomba gusaba buri munsi ni iherezo ryawe rikaba ryiza n'ubugingo budashira, kuko nico kintu conyene ariyo kado ikomeye cyane gose Imana izoguha. Uyu munsi rero nagira ngo dusenge Imana nkuko tubimenyereye twifashishije umurongo w'ijambo ry'Imana. Sukubigisha bene data, nukwibukanya, nugufashanya. Murazi ko muri runo rugendo bitaba byoroshe. Hari igihe ijambo ry'Imana ushobora kuba wari umaze igihe uryumva canke wari usanzwe urizi, ariko Imana ikarizana ico gitondo ikari gusigurira ubundi bushasha, ukaryumva ubundi busha rikakugirira ikimazi kandi wowe uryumva. Dusome Umusiguzi igice ca 2 ku murongo wa 24. Handitse ngo
nta kigirira umuntu ikimazi kurusha kurya no kunywa no kunezeresha umushaha wiwe ivyiza mu butame bwiwe. Ivyo navyo nabonye ko biva mu kuboko kw'Imana. None ninde ashobora kurya canke ninde ashobora kugira umunezero kurusha jewe? Kuko umuntu ayihimbaye imuha ubwenge no kumenya n'umunezero, ariko umunyavyaha imuha umuruho ngo akumakume arundanye akazobiha uhimbaye Imana. Ivyo navyo n'ubusa no guhahamira umuyaga. Yesu nadufashe cane. Tugende mu cete ca kabiri Paulo yandikiye ab'Itesalonike igice ca 3 ku murongo wa 10 haravuga ngo kuko tukiri kumwe namwe twabageze iki ngo umuntu wese niyanka gukora ntakarye, kuko twumvise yuko hariho bamwe bo muri mwebwe bagenda basaragurika bama bineganegera bakita ko bitabakwiye, ariko abameze batyo turabagera tubahanura kubw'umwami Yesu Kristo gukora ibikorwa batekereje babone kurya ivyo bironkeye ubwabo. Twongere kiyindi yanditse mu ngoma ya mbere igice ca 4 ku murongo w'9 havuga ngo Yabesi yarusha icubahiro bene nyina, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namushikanye bingoye. Ku murongo w'10 Yabesi atakambira Imana y'Abisirayeli ati coma ukampa umugisha ukungura urubibe rwanje, ukuboko kwawe kukagenda kundamira ukandinda ivyago singogwe. Nuko Imana igira gute? Imuha ico yasavye. Yesu nashimwe. Duhereze mu Migani ibice 10 ku murongo wa 22 haravuga ngo umugisha w'Uhoraho uratungisha kandi nta mubabaro awuvangamo. Yesu nashimwe. Naya majambo Imana yashize mu mutima wanje ngo dusangire kino gitondo, ngo umugisha w'Uhoraho ngo uratungisha. Bene data, iri jambo ry'Imana ririko ritwereka forme zibiri z'ubutunzi abantu bagira muri iyi si. Hariho ubutunzi bwa mbere ububa umugisha uhora hatanga buvuye mwijuru, uvuye mwijuru uba ku bantu bamwubaha. Imana ikabasesekariza amariba yo hepfo nayo haruguru kiburuka, umuntu akagira ivyinshi bisagutse. Yesu nashimwe cyane. Hakaba irindi tunga rero ry'abantu Imana irundaniriza abanyabyaha ngo muruho bene. Yesu nadufashe cyane. Umunyabyaha akarundarundanya itunga agakumakuma, ariko ari umuruho bene data, akazobisiga bigaca bisigara birajya. Rero uwayihimbaye murumva Imana. Bene data, ndabifurije kino gitondo gusaba umugisha uva mwijuru. Umuntu wese ahari yubaha Imana. Umaze kubaha Imana noneho ukacubumbwa n'ivyo ufise, ntuhahamire amafaranga. Ari ikintu bita guhahamira. Sinumviye terme mukuru no yibumvisha ko mwemwe yarayibasigurira. Yesu nashimwe. Umuntu aje kuhahamira ikintu akavuga ati ndakironka byase bikunze, agaca mu nzira zitandukanye ziwe atrashije kugera ahigezeho. Ico kintu bene data umusiguzi yavuze ngo n'ubusa gusa byose nuguhamira umuyaga. Yesu nashimwe cyane. Imana irikira guha umugisha uhora hatanga ukubumbe hanyuma uzi ubwenge yisabe Mana yo mwijuru nyiburira amariba. Imana iratanga ubutunzi bene data, Imana iratanga ubutunzi, Imana igatanga ibisagutse. Nibaze babebeshe ngo Imana ngo niho umugisha abantu bayo. Oya, irabaha amariba yo hepfo nayo haruguru bakaronka ibisagutse. Yesu nashimwe. Ariko hari itandukaniro ry'umugisha uva ku Mana. Umugisha uva ku Mana ngo nta mubabaro awuvangamo. Ijambo ry'Imana ryabitubwiye. Yesu nashimwe. Ariko itunga biciye mu nzira zitarizo ngo numuruho. Imana irareka umunyabyaha akarundarunda agaca bisiga atanabiriye bigaca bisigara birajya. Ubasha Imana. Imana idutabare bene da. Imana idutabare, iduha umugisha, iduha imigisha, iduha amafaranga, ariko umugisha kuko iyo Imana iguhaye umugisha uvuye mu byo wakoreye n'amaboko yawe, uwo mugisha uranezeza bene data. Niko umusiguzi yatubwiye. Yesu nashimwe. Iyo umuntu akora haguruka ukore ico ukuboko kwawe kwerekeje gukora, ugisabira umugisha. Uyu munsi mwene data uravyuze ugende ubwira Imana uti Imana ndagiye mu kazi kanje ka misi yose, ndakwinginze ubane nanje. Ikintu ukuboko kwanje kwerekeje gukora ugiha umugisha bene data. Ikintu kivuye mwijuru umugisha uhoraho aguhaye araguha
kabisa ndababwiza ukuri Imana yo mwijuru iguhaye umugisha iraguha kandi iguhaye umugisha nta mubabaro nta nyatsi n'abadayimoni bashobora kuza kwivuruguta oya naho satani yovyura ingunza Yesu Kristo abahagaze Yesu nashimwe ibintu vyawe biba biri protege iyo umugisha wawe wavuye ku Mana nta mubabaro ushobora kuvangwamwo mu vyumve iri ni ijambo ry'Imana kandi nukuri bene data uyu munsi rero ndabifuriza abagenzi banje kudahahamira umuyaga Yesu nashimwe ndabifurije umugisha bene data mwese abantu b'Imana bayubaha bariko baranyumviriza Imana ibaha umugisha Imana ibahe ku kime kiva mu ijuru Yesu nashimwe cyane Mana data wa twese uri mu ijuru mwizira ry'umwana wawe Yesu Kristo ndaje imbere yawe Mana ndagushima ndagukengurukiye ciye bugufi Imana yo mwijuru mu nyonga zawe uri Imana yuzuye ububasha bwinshi wagize neza twagiye tubona twongera kubyuka Mana nta ruhare na rumwe twabigizemo wateramye turasinzira none tugiye tubona twikanguye Mana turabigushimiye turabigukengurukiye wazigamye abacu n'ivyacu data nuhabwa icubahiro none Mana urakoze cyane kutwibutsa ijambo ryiza cyane ryo gusaba umugisha amariba yo hepfo nayo haruguru mwami Yesu Kristo yica amaboko yacu yerekeje gukora ugiha umugisha uko nk'umugisha uvuye iwawe ngo nta mubabaro uvangwamwo Yesu nuhabwa icubahiro umuntu wese ari imbere yawe yumve umugisha wawe umuriko agenda umugisha wawe umuriko umuntu wese Mana ariko aragusaba ikintu cyose aza gukora umugisha wawe umubeko Mana uzoba ukoze data buja uri Imana ugira neza uri Imana yuzuye ubuntu n'urukundo Mana yo mwijuru umenya ibintu umwe wese wawe akeneye ukabimuha Mana atiriwe nabigusaba hari byinshi ugenda uduha ibyo uduha tutagusabye nibyo byinshi kuko tumenyera ibidukwiriye kuko ubuntu bwawe bwinshi ariko buri Yesu nkweretse abantu bafise ibibazo bitandukanye cyane cyane Mana abantu batagira aho bakika umusaya imfubyi n'abapfakazi Imana bari mu bihe bigoye abakene batagira shinge na rugero Mana batagira naho baryama Yesu bagirire neza umuntu wese Mana yo mwijuru ariko aragutakira agusaba ikintu kijanye naho aryama umuntu wese Mana yo mwijuru ariko aragutakira agusaba ikijanye n'ico agaburira abana mugirire neza Mana kuko we wambika inyoni ukambika amashurwe yo ku misozi mwami Yesu Kristo umenya ibikwiye umuntu umwe wese mwami Yesu Kristo abo bantu mwami Yesu ndabashize mu biganza byawe bagenderere Mana yo mwijuru uyu munsi wabo wo kwibukirwamo Yesu Kristo ndasengera Mana n'abantu bose Mana yo mwijuru bafise ibibazo bitandukanye binabiriya bagutakambira ijoro n'umutaga ngo batabare Mana Yesu Kristo ndakwinginze ngo umuntu wese Mana yazindukiye imbere yawe ariko aragutabaza umutabare Mana kuko niwe wadusezeraniye niwe wabidusezeraniye nyakubahwa hanyuma Mana yo mwijuru niturambirwa kugusaba kugendana natwe Mana twinjiye mu wundi munsi Yesu uyu munsi unyegeje byinshi data buja ndakwinginze umuntu wese ari imbere yawe mwami Yesu Kristo uyu munsi umurinde uyu munsi ugendane nawe uyu munsi Imana wirukana imyuka mibi n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo bateguye imigambi mibi yo kumugirira nabi bateguye imigambi mibi yo kumubuza amahoro bateguye imigambi mibi yo konona ibintu vyiwe mu izina rya Yesu Kristo turabiturije umuriro w'Imana usangangure ikintu cyose kitari cawe mu byacu mu izina rya Yesu Kristo turaguhamagaye umugisha wawe usendanishe mu byacu mu izina rya Yesu Kristo utugirire neza udufata ukuboko ubane natwe mwebwe yaramufasha wabizera ngwino ugendane natwe uyu munsi wose mwami utwigishe ibyo kwirinda icaha utwibira amabanga utugire imbeza ku muriro abadayimoni batwegere mu izina rya Yesu Kristo uzobukoze mwami Imana data twese uri mu ijuru urabizi Imana iyo dusenga nitwikebagura kuko uratwumva nzi neza ko twumva kandi uzi ibidukwiriye ukabiduhera ubuntu n'imbabazi ni mu izina ryawe gera Yesu Kristo umwami wacu ndabisavyemo amena.